imodoka yanjye yapfuye. Ahantu naho nta bakanishi bahaba. Mana yanjye. Ibintu rero binesha mu mutwe. Imihanda nayo ya hano nabonye yansaranye imodoka yanjye amaye. Ubu ndasubira mu igaraje kuko amapine yahaha. Sinana bakanishi babahanga. Bigenze uko. Jagarwe. Ejo wabona kisi. Ndagiye guze. Ese shaka tuwanyu bakwirukana waje gushira. Uri kugenda mushima nari nigeje kubona yo wowe se ukora imodoka wabyigiye. None se ko papa nabonye ajya kuri mu patrodi. Ibi yabaye Tazanyisha. Yego bosi. Komera. None hano niwe mwandagira umukarishi. Ndaha. Kadodi ndahari rwose. Kambabazi. Ndabizi wowe ukumva. Wowe ntabwo wigeze biga gukanisha. Ariko kiriya gipaturo kwa kijya amafaranga. Meshi. Ariko kireba nabi cyo kugira tumubwire ko twamenye gukora imodoka. Tubizi. Mfasha gucya ariko ngiye nigira wowe nawe rero. Uramushujugura cyane ukaka. Ubu gora iki? Bose wanyweye iringani. Twize muri farumasi. Akira soma hari koda. Wanyweye iringani. Oyata. Njya kumumpera kugwagwa ndakuvuga. Wanyweye iringani iki? Kwanza genda, wowe genda. Ntabwo mukina. Nje wera akatuvugana genda wowe ntaho muzira. Ambarate sha. Yego. Shakira umuntu anganishirize no modoka. Jewe nize muri farumasi. Bize farumasi se bize. Oya nyine mu kwe dukanika imodoka. Ndangira umukanishi ufite ubwenge. Je mfite masters. Nagarutse yarankopeye nisubiyeho. Mfite masters. None unkwiriye tabi. Naryo twari n'ugwagwa. Oya. Uzi mekanike wowe? Azanywa igikamba. Uzi mekanike? Ya. Amafaranga gose. Iyi modoka yanjye rero urabona yavuye mu mwuka. Shaka bishire mu mwuka. Ntabwo iri kugenda. Kareka ntabwo ari kugenda. Ako boss nanduba. Ko numva yuzuye. Iyi ngiyi urazi ikintu yapfuye? Iyi ngiyi yapfuye agasenda babuye. Ashize none. Ariko shayi Boss motori yawe. Ariko muvugira rero. Ako akanagiye kwibira unsize ubundi uraba. Iyi ngiyi ni hene urukomeza uvugiraho. Ibyo ni ibikoresho bishaje bashira mu modoka zigezwe. Kuda iyi modoka rero. Tegera fasha. Iziko n'inzara zashize mfasha shamba. Fasha. Ndakubwira. Fasha gira nyigukorera ubundi wowe uranyishura nyine. Reba neza. Reba neza. Aho ni yapfuye mu rutuseri. Jya mu modoka ugende imodoka nayo. Hano hari agasingu cyane. Kagira neza. Nasha. Yego sha. Imodoka rwose uko uyibona uko. Ishakira isanduku. Iyi yarapfuye kereka nituyikore. Kandi kuyikorera iki bizagutwara miliyoni 30 rwose. Tugashyiramo agasenda baboye gashya. Ariko nibiha byari ntabwo biri bizima. Nzaganza amagambo akorera. Ariko rero imbara bakanisha imbonye. Wewe imodoka turayikora. Imbari bijerekani. Imodoka turayikora irabazima. Muri make boss abonye turi ibigurudu yaduhaye akazabona nta kintu dushoboye. Umva sha. Kamabwiza ukuri. Mukomeze umuhanda wanyu murimo. Ya boss ubundi se. Bakoze agasenda baboye. Uvugana no mukire cyane akakwikumuka. Urabona ngafite. Yavuze ngo rimwe kabiri gatatu mugende. Amafaranga afite rekana na mayiboho. Wewe ndoko yangu. Yewe. Tuzaguha umusaraba wo kwishingura. Tuzaka. Dana. Akumiro n'amabono y'imbaraga se. Nanjye yangize ngo ndawongeye kubona abantu mbaza. Byo byarahopaye mu mutwe zina ry'Imana. Ashyagaruwe ariko n'ubundi modoka nta n'ikibazo kirenze ifite. Reka nigende.